Путин көп болмай по центральному телевидению выступать этим. Açık айтты. В России никто никого не ждет. Не надо собираться переезжать. Biz de sorğallığa da aytабыз, sormağına da görüşüyoruz. Endi organize olup saatte Karaçay'ına bayda 300-350 üy bardalarını köçürürse Allah Karaçay ve Çerkesya'nı da yoktu. Tem boley bu kadar köçürüp gayrısı bizni yeriktirdi. Men da tuğum. Munda tuğup endi adam tuğan yerinde bu Karaçay sana aytamayım mı? Rodina deyim bu. Jurt tuğum. Ол да енді мені жұртым анында тұрды. Көп болмай біз Барасханышпен Карачайның бірінші президентіне ол Шалян әңгімесіне барып, жүрегі ауырып, анда да бір хат шайып былай түз болсын, демократиячы былай бірге кесімізден адам анда Кавказда Черкесін президент болсын деп жүрегі ауырып барып bir-iki yıkını anda şakışıp, karab, koldan kelgenini yönetip, zakonla bolsun dep köçtük. Mala parlamentke Gosdumaga bir Karaçay da düşünmedi. Endi Karaçay Çerkesya'dan bir adam bolsa da Angada kıynalarız değil mi? Arada kıynalarız biz. Aytkanım oldu, ama bizde bunda 2.500 Karaçay varız. Bizde ma 10 yıl siz Barasxanish, menga ikinci so'q parlamentda ishlaymiz. Aytganim oldu, bizde bunda qisqan nimetken zat yo'q. Qisqilib nimetib ala millet bolsak, endi parlamentga kirerge yo'lunca barib bo'ladi. Ana aytganim oldu, bu Qirg'iziyada tamam tabrak tabuğuz.